Yazi ngihleli la ngiyacabanga nje ngoba inkosi unyazi ithi ize egoli ngiya-reflecta nje ey'ntweni esengizibonile nesengizizwile. Ngoba amagwala ayehleka usule ethi kuyaphetha ihehehe kuyaphela lokhu. Ngikhumbula amagwala ehleka usulu ngo-2011 ethi kuyaphela lokhu. La khona umfundisi uGcwensa uthi sasihleli nabangani bafethu angangeni kule ndaba le. Uthi kodwa kungenzeka ukuthi ngeviki elizayo sibe singasayikhuza endaweni eyodwa ingcwele. Amagwala ehleka usulu ethi kuyaphela lokhu. La khona laselakhiwe icebo, inkosi yamaqadi ayisifika yathi nakho kuyikho. La khona kwase kuphuma i-Provincial Police Force. Ithi le Provincial Police Force izo-escort ozobengezela ekuqaleni. Yavele yafika inkosi yamaqadi yachitha icebo labacebi bawo. uShembe esivikela ngamakhosi anamandla ngoba nenkosi yasemthandeni sayibona imithi izofakaza ukuthi lokho kushiwo inkosi yamaqadi njengamakhosi kuyikho. Wafetha ekuzomunye uShembe wafetha egoli. Hey lo Shembe lo ngikhumbula ngicathi ngawo umhla ka-3 April 2011 la khona phuma cathi uMnazaretha ayufakile ongemude kangako ibhluku elifakile wayethe ukulifinca nje lapha enzansi. La khona aqhamuke ehamba khona bathi inkosi yamakhosi itheni abafana bathi uNkulunkulu wezwe lakithi Afrika. La khona zathi ziyasondela igilamkhuba kwathiwa keep the distance enkosi bafethu. Ayazi ngihleli nje ngishawa ama-goosebumps la ukuthi kuze uShembe owathi mayese efisa ukuya gospel. Ngikhumbula ukuthi inkosi unyazi kade izoya egospel. Ngicathi nozindela ababekhona laba bakwinabatsho ozindela ababekhona kuleyo team ayithunye ukuthi iyohlela nje ukuthi i-planning and everything. Babuya nezwe lisuka wayephethe leya ndawo lithi uma kuwuye lozayo kuyonetha. Bathi bebedlulisa lo mbiko enkosini yathi inkosi usho njalo. Ngikhumbula ngoba ngomhla ka-9 April 2011 imvula eyisegospel. Abanye abazange balala egospel ngoba kwaqasha kolayini linetha ngendlela yokuthi bafethu. Ngikhumbula ngomhla ka-10 April 2011 lapha egospel inkosi unyazi la khona ayigqoke khona umjivo omhlophe ifaka imbatha nomqhele wengu. Abathi sizibonile lezi sikhuluma ngesikubonile kho bayisho lo mfundisi umjade ethi siyakhuluma ngesikubonile kho. Inkosi unyazi la khona yathi mayiphakama yayisithi inkosi unyazi obaba bagqugquzelile ukufundisa kwezingane nokuthuthukisa kwamakhono. Yayisithi izocela imithetho ukuthi izovuselela imithetho kuleli bandla. Yayisithi ayimishi yayithi ibandla libuyele emthethweni kaBhombela. Yayisithi Manazaretha angcwele mithembeni lo Shembe wenu ngoba akakaze anilahla futhi namanje ngeke aze anilahle. Ngikhumbula sekunzima bafethu ekhombisa uShembe ukuthi akasoze asilahla. Uthi sekiwe eKenani ngo-2014 kuqala ukiwe eKenani bafethu inkosi unyazi la khona eyathi sesigedleni yayisiphuma ikhuphuka lapha bengalindela abantu yayisithatha uright. Bafethu ingcwele yayishawo mama ngemuva bethu yesabe uze ukuthi konakele manje kona la yathi khona inkosi unyazi sifike entabeni engcwele iKenani. Yayisithi le ndawo yonke into oyifuna ikhona la uJune yasho yonke yasho into yathi ngakho igama lale ndawo kuseKenani.
ila khona eyayiphethe isihlangu sancathi sasimhlophe lesiya sihlangu mangingaphosisi igida kuthiwa bongani uJehova ngokubelungile umsakho uhlezi phakade. Wafana sizibonile lezi zindaba. La khona yahlabelela khona inkosi uNyazi yathi ekufikeni kwethu kulelizwe la seMpumalanga sazula singenandawo la singaphumula khona. Yayisithi ke pha wena Nkosi Jehova uzange usilahle wasilondoloza njalo ekudabukeni kwethu. Sizizwile sizibonile lezi zindaba bafethu. Cishe konke lokhu kubuya ngoba sibuye entabeni and futhi ngireflecta ngoba uShembe uthuze egoli. I'm like, kuze uShembe egoli bafana, kuze uShembe. Because In the bank you lose.